jing ya lenti jong phi kum ka jing ki ai ki jing e ba phi kan do jing ya lenti kum ka jing ki kan ka clean politics campaign so long as a clean politics campaign hai ke jing e bagi kan do kan malong kum lo nomor ba nasalan ka jing e ni te kalong ba matal sa thu ki pa ba alor ka jing ram kam bang yo e ta sa sa ka ko ya ta nata ka baar pade hakane ka election ka banwan hatu kinong mi khmat ki ba kumno ki pajba kaleng ki kari khasi ki dei banjet pajba ki di banjet ki lami khmat ki badan ki ki ya la gawi batte ka di nata kumno ngin tip ma ba kita ta ka balai hatu pismudain em bagi brio kin pan jingerap na la unong mi khmat dan ya kanong mi khmat MLA MDC ya ki jingdon kam jongki kum ka by school khun by hospital bat kiwe kamli ka kamram jung MLA banai by school by hospital ya ki brio ki pajba kamram ko jung MLA kalong kuno banura ya ki policy le ki program lengga ka sarkar bakil piu ya yo ko kosling ki pajba nang ki pajba kila ana lagi bakil yang ala ki jung kidal lagi ki don kam kum bangalong ki ka sarkar India na ka Singapore kawan rai ki program bagi policy ki ba kumno ban how kala plenty ki pajba bakil yo ki puli ki bobiang ba ko ka ya ko bobiang kamle de wa samsa ta kadang ka jing ka proverb yung ka di ristal yo you give a man a fish, you feed him for a day, and you teach him how to fish. You give him a fish, no, you teach him how to fish. And you feed him for a lifetime. Jadi bumot bang ilmu lah, macam kita kibai ilmu lah, kami ke kamram. Mati banyak sih hari ini bang suatu mo, ada linduk isoba kata kalabiang, kata kampan biang, kalau kami di polisi. Dalam kami di program, dalam kami punya dengan sarkar kan tek pada ekonomi yang jelas yang state kan kiri. Kita sekoi pada hatu pisudai ni ba kibreu kin shim ya kapisal ada terwa ni penkam ni ki ha kapor election. Yang kita sorry kibreu kin shim pisa. Hai. Kapor election. Mantap ini berhusiar bah. Kita kebasan. Election pisa. Atau election ngajukan kalian jangan abang alis dengan peleng-peleng. Jangan kita dah atau don ubri ubah music kong kelempat kong. Ini hab abang itu abang music kong hab kong sa. Hab semua hab aiklo hab sekarang hab aiklo hab ayum. Lalu kami sebab. Kami juga balaban bami di kong sempat. Jadi IPK ini election lu kalau percaya kan, election commission kamsa. Watang mantul tu kalau bu do vote, mengimak mantul talam. Apa lagi sih saya cakap kamu lada kita bela election kita tahu betul IPK supaya dah bagi politik election commission. Atau kalau kalau kum kaan tinggi melawan kang, lu kalau ngapa bean. Kidon pada kibreu ki pasusha pangkam pisa kum tu hak election bat ki ngolong pop banam tap yutu kertong te piang kuno ya kum kita kibreu pada hak sesuatu kan ba kabasim pisa ka ada lupa kertong ya arli ki pop melawan pangklah kadai atas koi pada lada kaseng ke bangi ngijubut ke penyeng ya ubreu uba bamsap ni dai ne em ban kersyanya kita kaseng hatu ke kamla kaseng ne ke kamla ubreu ne ni kejelap kejingi ke balungkong ni ke ubreu ubobit ubobiang na dong sedong katung jinglong jong long elam ke bat kaseng dawan hadin ke ngijong hiru ba habau player ubit mo
song player kami ke jersey kalau Barden ile ball upong ke jersey jung Messi umla bale ka jung Messi mau Barden Messi upong dengan banyan king lu ulah bale ka palas boy bra hakani ke jing ki jung pi kinong mi ki don nem kinong mi khamat ki ba snok tilang bat pi ki ba sinshar mata kumbagalong kilala hi ki masuk bagani galilti ki badai kila banjar kerteng ino try bapan khampa khamat kanam hai bangan ai kerteng kan hai ba kili lagi lesi ni tuan ni ki ke kilala hi para emri ki ai mesim bagani baliat syahmat bagani ni galilti ki dah ti ke khubor kadipin idan hiru ki berada kawan luar sigi konstituensi ki balin kai betul yu palba oh kabha ti kadon ke khubor jong phi ke phila ban ai kinong mi khamat halor ka jingbam sap ki paranong mi khamat jong phi khubor ka bangalun balong bang ini balsim kya ya ga lagi jing slim lagi jing pang kami la ka kambam sap makalong jing ma kalong jing bam pui ya ka ri bade de la ya bro koi kumbagalong ngari dia ba paling ini jing pang le si la ban lem mo di India la ngin la hi bangin Syria hato kito ki ba langam ha jingbam sap ki parano mi khamat jumpi kumno pin ai khubor ki ka khubor phila ban ai ki nganam la banong kita ki langam la ki bampan ngam so da bali le ki tela puri long ya boro ki sa shi palda ngin den kono ka target la ki pung bangin target yero ti kabakado pada ke jing kentu jong phi ya ki kertong ki ban yeng yale thamai house nam arja khalai kalau bingkli dengan sokan langsung ya apa tahu kata apa le lalu hitai palba ke song palba tinggi di bigi bumi sene kam ke simsia nam ta ringe di palba ti tang kabakado mata suaba penkot kumno piong mane ba kibreu ki de bonjet yo rang ba obade bakit khle ndre kumno ngintep yo taw rang ba bu kumta gen ki dak kishin Akhirai kekam menjadi misal kami kekam gosok, abadi besar, abaduan. Kalau kita menjadi kumkam songkha soman, kentai syawa kerja di kupati full, alhamdulillah besar, alhamdulillah, no. Kami kekam gosok, kami kekam abal berstom. Kalau kami kita ada abal berstom, ngamit dah, kami lalu kita ada berstom, beri peluang. Ya ka ginong ka man ka kerdan ka jing puli ka jing kelet ka ginong bala masyarakat ginong ram bakal pakat ka ti kublai sibone ka por jpi leng ngin sai kendo biang je ka por